med mycket mångsidigt ombyggd. Modellflygning kan innehålla byggande, att man bekantar sig med aerodynamik, flygande för nöjes skull, och det kan innehålla olika tävlingar. Var och en kan hitta en just för sig lämplig aktivitet inom modellflygning. Åldern från tiotals centimeter till flera meter och vikten från några gram ända upp till 20 kilo. Modellflygen i hobbybruk har oftast en viktbredd under 2 meter och väger under 5 kilo. Undantaget utgör segelflygplanet vars viktbredd kan vara ända upp till 6 meter. Modellflygplan kan köpas färdiga och halvfärdiga, eller så kan man bygga en själv från första början. Varmaan jokainen teistä on joskus taitellut papereista lennokin ja heittänyt sen ilmaan. Lennokkiharrastuksessa voi toki mennä pidemmällekin, jolloin huomaa, miten monipuolinen harrastusmuoto se on. Harrastukseen voi sisältyä rakentelua, aerodynamiikan tutustumista, huvikseen lennättämistä ja erilaisia kilpailuja. Jokainen voi löytää lennokkiharrastuksesta juuri itselleen sopivaa toimintaa. Lennokkiharrastajien ikä vaihtelee ihan ekaluokkalaisista yli 80-vuotiaisiin. Lennokkien koot vaihtelevat muutamasta 10 sentistä useaan metriin ja painot muutamasta grammasta jopa 20 kiloon. Usein harrastekäytössä olevat lennokit ovat siipien kärkiväliltään alle 2-metrisiä ja alle 5-kiloisia. Tähän tekevät poikkeuksen liidokit, joiden siipien kärkiväli saattaa olla jopa 6 metriä. Lennokkia voi ostaa valmiina, puolivalmiina tai sellaisen voi rakentaa itse alusta alkaen. Pietarsaaressa ja Kokkolassa toimii aktiiviset lennokkikerhot, joissa on yhteensä noin 100 jäsentä. Molemmilla kerhoilla on hyvin ylläpidetyt lennokkikentät ja organisoitua sisäänlennetystä talvisaikaan. Lennokkikerhojen tiedot löytyvät internetistä vaikkapa googlaamalla lennokkikerho Pietarsaari tai lennokkikerho Kokkola. I Augustad och Karleby fungerar aktiva modellflygklubbar med sammanlagt cirka 100 medlemmar. Båda klubbarna har väl underhållna flygfält för modellflygplanen och även organiserar inomhusflygning vintertid. Mera information om modellflygklubbarna hittas på internet, exempelvis genom att googla modellflygklubb Jakobstad eller modellflygklubb Karleby. I denna uppvisning deltar Stefan Cederberg från Jakobstadens RC-flygare och Erkko Saviaro från Galebynäs RC-flygare. Stefan har valt till sitt modellflygsgren för förbränningsmotordrivna helikoptrar. Flygning av helikoptrar kräver mycket träning trots att det kan se enkelt ut. Erkko har tävlat aktivt inom konstflygning och modellflygning hela 12 år och det här. Trots att det ser enkelt ut så är det också att det är enkelt och det kräver mycket träning. Vaikka tämänkin lennokin näyttää vaivattomalta, on sitä mieltäni tarjolla paljon. Ja ei se aina ole hyvä katsoa, kun ennenkin pari puntainen istuu pöydässä. Hehehehe